Poštovane dame i gospodo, dobar dan vam želim i dobro nam došli. Kao što znate, nalazimo se u prostoru Pedagoškog muzeja, jednog od najstarijih u našoj zemlji, koji je sa zadovoljstvom prihvatio da nam pomogne u realizaciji izložbe Ljubav prkosi vremenu, na čemu im se posebno zahvaljujemo. Zahvaljujem se studentima treće godine Fakulteta muzičke umetnosti, Bojanu Stojčeviću sa odseka dirigovanja i Mini Matijašević sa odseka klavir na izvođenju kompozicije Španski plesovi iz opusa 12 kompozitora Morisa Moškovskog. Ove kompozicije smo izabrali jer one na najbolji način slave život i postojanje, o čemu danas govorimo. Hvala vam što ste danas sa nama da zajedno sa ovog mesta pošaljemo poruku da ljubav ipak prkosi vremenu. To je ujedno i naziv današnje izložbe radova inspirisanih pričama članova porodice nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Uvaženi članovi porodice nestalih lica, predstavnici grada Beograda, predstavnici ambasada, međunarodnih i domaćih institucija i organizacija, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica, predstavnici Udruženja nestalih Suza, koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije, poštovani predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta regionalne delegacije u Beogradu, dragi volonteri i kolege iz organizacija Crvenog krsta iz Srbije i grada Beograda, poštovani predstavnici medija, dragi gosti. Dozvolite mi da vas u ime domaćina današnje izložbe Crvenog krsta Beograd i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta regionalne delegacije u Beogradu sve pozdravim i još jednom vam se zahvalim na prisustvu ovom veoma važnom događaju. Važnom najpre za članove porodica nestalih lica, ali i za sve nas ostale koji smo u ovom projektu učestvovali. U julu 2022. godine započeli smo sa pripremama za početak realizacije jednog izuzetno značajnog zadatka koji je okupio predstavnike 15 porodica nestalih lica iz ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina, koji žive u našem gradu. Kroz nekoliko susreta smo u razgovorima pokušali da upoznamo njihove nestale članove i da kroz umetnički izraz akademskog slikara Uglješe Colića danas predstavimo vama. Svaka slika simbolizuje sat i vreme koje protiče, vreme neizvesnosti, iščekivanja i neizrecive tuge. Danas o nestalima govorimo kroz najlepše uspomene njihovih članova porodice i radove koji su pred vama. Govorimo o deci, roditeljima, supružnicima, braći, sestrama i bakama i dekama koji su nestali. Iščekivanje nestale osobe ne odvija se samo unutar porodice. Nestali su imali svoje prijatelje, kolege, komšije, poznanike koji ih takođe iščekuju i čekaju vesti o njima. Sve zemlje koje je zadesila tragična sudbina ratnih razaranja i građanskih sukoba, među kojima je i Srbija, deo su inicijative da se kroz umetnički izraz, a na osnovu priče najbližih članova porodica nestalih, govori o uspomenama i sećanjima na sretne trenutke i život iz perioda kada je čitava porodica bila na okupu. Memorijalizacija ima za cilj da se podigne svest u zajednici i da se omogući prepoznavanje nevolja porodica i pomogne u postizanju najvažnijeg cilja i potrebe, da se sazna gde su njihovi najmiliji. U sukobima na prostoru bivše Jugoslavije evidentirano je više od 35.000 nestalih lica, a rešeno je nešto više od 25.000 slučajeva. Nažalost, i dalje je nepoznata sudbina više od 8.500 lica, dok u Srbiji 1.130 porodica i dalje iščekuje odgovor na pitanje gde su njihovi bližnji. U Beogradu su u projektu učestvovali članovi porodice nestalih lica iz konflikta na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije. Oni su danas sa nama i molim vas da ih pozdravite, a ja ću pročitati njihova imena. Gospođa Mira Mandić, gospođa Verica Ostojić, gospodin Obrad Žeželj, gospođa Vlajenka Ristić, gospodin Budimir Maslar, gospodin Milan Petrović, gospođa Milena Likić, gospođa Ankica Milunić, gospođa Dragana Majstorović, gospođa Mirjana Jevrić, gospodin Mirko Knežević,
gospodin Zdravko Milinković, gospođa Slavica Pavlović, gospođa Zlata Biočanin, gospodin Đuro Petrović. Danas će vam se u ime svih porodica obratiti gospođa Slavica Pavlović, a ostali članovi porodica stajaće pored svojih radova, spremni da sa vama lično podele neku uspomenu na svoje najmilije nestale članove. Pozivam gospođu Slavicu Pavlović da nam se obrati. Dobar dan, dragi ljudi. Moje ime je Slavica Pavlović i deo moje životne priče oslikan je na slici na kojoj je cvijeće koje je moj muž bacio iz aviona kad nam se rodila prva ćerka. Pre 31 godine, dan pre rođenja naše Nataše, rekao je da sigurno dolazi na njezin rođendan. Nažalost, nije došao ni na taj, ali ni na jedan drugi. Nestao je sa 6 kolega i do danas ne znamo ništa o njemu. Dugo mi je zvuk telefona budio nadu da ću ponovo čuti njegov glas. Godinama kasnije da ću čuti da su ga pronašli, da su saznali gde je, da mu na grobu možemo doći naše 2 ćerke, sestre, unuci. I znam da se moja priča ne razlikuje od priča svih ostalih porodica, nestalih u poslednjem ratu. Možda se priča razlikuje, ali tuga je ono po čemu se prepoznajemo i razumemo. Tako je bilo i nakon prvog poziva koji sam dobila iz Crvenog krsta da dođem na razgovor. Da nas 15 ispriča svoju priču, ovekovićemo uspomenu na najmilije. Da ovekovićemo najlepše uspomena njihov lik, naš dom. Slušali smo jedni druge i razumeli se bez reči. Razlog naše tuge i patnje je isti i volili smo da pričamo o njima. Kakav su život živeli i koje smo zajedničke uspomene stvarali. Kakvi su zaista bili, jer su svi oni ostavili traga u našim životima. Želili smo da se o njima ne govori kao o nestalima, već onima koji su volili cveće, volili polja i brda, rodnu grudu, osobe koji su volele nas i osobe koje smo mi voleli. Danas vam ovde predstavljamo naše najmilije, nestale u poslednjem ratu, koji su sa nama uvijek u našem srcu i uspomenama koje na njih nosimo. Voleli bismo da ih i vi upoznate. Oni nisu samo nestali u ratu, oni su naši muževi, deca, očevi, majke, sestre i braća. Nemojmo dozvoliti da se zaboravi da su živeli, da su voleli i da su ih voleli. Hvala vam na posjeti. Zahvaljujem se gospođi Pavlović, hvala vam što ste podelili svoju porodičnu priču. Zamolio bih gospođu Jelenu Stijačić, šeficu regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crveni krst u Beogradu, da nam se obrati. Dobar dan, izvinite, uvijek je teško govoriti posle porodica. Drage porodice, uvaženi predstavnici domaćih i stranih institucija, uvaženi predstavnici verskih zajednica, drage kolege iz Crvenog krsta Srbije, predstavnici medija. Čast mi je stajati danas ovde sa svima vama u ovom prostoru u kome su svečano izložena umetnička dela porodica čije su najdraži nestali u sukobima koji su se 90. godina dešavali na teritoriji bivše Jugoslavije. Svako od ovih izloženih dela sadrži snažnu poruku koja istovremeno izražava bol i čežnju koje osjećaju porodice, ali i najlepše trenutke i uspomene. Svaki izloženi sat je svedočanstvo ljubavi, nade i nepokolebljive odlučnosti porodica da pronađu svoje voljene. Godine saradnje sa porodicama nestalih, ne samo ovde u regionu, već i u mnogim zemljama sveta zahvaćenim ratovima, učinile su da spoznamo novu dimenziju vremena, nova značenja trenutka i otkrijemo da i samo vreme može biti kao i ljubav, postojano i nepodeljeno. Stoga smo u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i osmislili ovaj projekat koji smo pokrenuli sa partnerima iz Crvenog krsta Srbije i porodičnim udruženjima
kao deo psihosocijalne podrške i podrške mentalnom zdravlju porodica koje još uvek čekaju na vesti o svojim najvoljenijima. Ovom izložbom želimo i da skrenemo pažnju javnosti na problematiku nestalih lica i na ogromnu bol i tugu sa kojima njihove porodice žive godinama i koji se protokom vremena ne smanjuje. Svako nestalo lice ima priču, porodicu i zajednicu na koje utiče njegovo odsustvo. Nestalo lice nije samo broj, to su ljudi koji su stvarno postojali, živeli i stvarali, voleli, koji zaslužuju da budu pronađeni i vraćeni svojim porodicama. Ova izložba je samo još jedan podsjetnik da nestali ne smiju biti zaboravljeni dok njihove porodice i dalje tragaju za njima. Ona ostaje kao čuvar onog dela prošlosti kojeg ni jedan teror rata ne može umanjiti, izbrisati ili pretvoriti u zaborav. U tom duhu se u okviru projekta Memorijalizacija u prostoru Crvenog krsta Beograd proteklih meseci odvijala transformacija boli u lepotu kroz razgovore, ljudske susrete i umetnost. Taj prostor se tokom tih meseci pretvara u hram u kome su porodice pronalazile utehu, sigurnost, podršku i dobivale snagu i nadahnuće da kreiraju ova dela ljubavi koja su danas svečano izložena. Ova umetnička dela odražavaju emocije i iskustva porodica nestalih, izražavaju njihovu čežnju, tugu i nadu. Uočit ćete različite simbole, univerzalna značenja i dirljive narative koje prate svaki izloženi sat. Ovi satovi pričaju priče o ljubavi, o bolu, istrajnosti i dostojanstvu. I zato dok budete razgledali ova umetnička dela koja predstavljaju najupečatljivije sećanje na jedno ljudsko biće, čiji povratak njegovi najdraži sanjaju evo već decenijama, odvojite par trenutaka i razmislite o njima i bolu njihovih porodica. Od blizu 35.000 ljudi čiji je nestanak tokom ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije prijavljen Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, danas još uvek 9.817 imena nalazi se na spisku nestalih. To je činjenica koja obeshrabruje i zabrinjava. Međunarodni komitet Crvenog krsta se bori da sudbina svakog nestalog lica bude razrešena, a da njihove porodice u toj borbi ne budu same i zaboravljene. Zato je ova izložba veoma značajna za sve nas. Stoga koristim priliku da i sa ovog mesta u ime Međunarodnog komiteta Crvenog krsta pozovem predstavnike vlasti i zemlje i regiona, kao i međunarodne aktere, da ulože dodatni napor, da se dođe do informacija koje mogu pomoći da se rasvetli sudbina što je moguće većeg broja nestalih lica. Od ključnog je značaja da podržimo porodice i podignemo svest o njihovim problemima. Moramo stajati uz njih i prepoznati važnost njihove borbe. Pitanje nestalih nije samo problem porodica, ono je problem društva u celini i tiče se svih nas. Porodicama nestalih potrebni su naša empatija, razumevanje, ali i aktivna podrška. Vreme je da svi budemo složni i jedinstveni po ovom pitanju i da dok sat otkucava ne ostavljamo porodice da same čekaju na bolne odgovore. Svi mi koji smo učestvovali u ovom projektu izražavamo duboku zahvalnost i divljenje ovim divnim ljudima na stoičkom i dostojanstvenom podnošenju životnog bola, na snazi i istrajnosti da sačuvaju lepotu, zlatne trenutke i lepe uspomene uprkos svemu. Hvala svima vama koji ste došli na izložbu danas i postali deo ovog bolnog, ali i dostojanstvenog mozaika. Hvala vam. Zahvaljujemo i gospođi Jeleni Stijačić, šefici regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu. Značaj procesa transformacije tuge i tragedije u umetničku lepotu prepoznao je i grad Beograd, stoga bih zamolio zamenika gradonačelnika grada Beograda, gospođu Vesnu Vidović, da nam se obrati. Hvala. Dobar dan svima. Drage porodice, predstavnici institucija, želim da vas pozdravim ispred grada Beograda, da se zahvalim Crvenom krstu na pozivu da podrži grad Beograd ovaj skup. Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Crvenim krstom, ali
Ovo i nije prvi put da grad Beograd podržava porodice nestalih. Mi smo prošle godine u decembru zajedno sa njima posadili 60 sadnica kao simbol sećanja na sve naše nestale i nastavljamo evo i podrškom ovoj izložbi i nastavit ćemo u budućnosti u tom duhu podrške i kao što je rečeno malo pre empatije, ali i borbe da uradimo ono što je do nas kao lokalnih vlasti, da pomognemo svim porodicama nestalih. Ja ovde pred sobom imam ovaj katalog i sve vreme ga čitam i ono što mi je važno da napomenem na ovoj izložbi jeste da ne govorimo o nestalima samo u brojkama, da nabrojimo koliko je njih, već govorimo o njima kao ličnosti koje su živele i radile sa nama i to mi je izuzetno drago da vidim i nadam se da ćemo ovakve događaje organizovati i u budućnosti, da ih se sećamo po svemu lepom što su doprineli i našem gradu i državi. Želim još jednom da vam se zahvalim na pozivu i kao što sam rekla, grad Beograd je tu za sve svoje građane, za porodice nestalih da pruži podršku, ali i da obeća da nećemo zaboraviti sve naše nestale i stradale. Hvala. Zahvaljujemo gospođi Vidović na obraćanju. Danas je s nama i gospođa Ljiljana Krstić iz Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i pozivam je da nam se obrati. Hvala puno. Poštovane porodice, poštovani predstavnici državnih organa i organizacija, međunarodnih organizacija, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica, poštovani mediji, dame i gospodo, pre svega želim da vas pozdravim u svoje lično ime, ali i u ime predsednika Komisije za nestala lica gospodina Veljka Dalovića, koji nažalost danas nije bio u mogućnosti da bude ovde sa nama. Želim da se zahvalim na pozivu Crvenom krstu, zaista i podršci koju zajedno sa gradskom vladom su uvek dali kad su porodice u pitanju, što su imali zaista sluha za ovu problematiku. Kao što znate, predstavnici Komisije za nestala lica su uvek tu za porodice. Iz godine u godinu pratimo njihov i rad i pomožemo, uvijek smo tu za što god je potrebno kad su porodice u pitanju, zapravo i predstavnicima porodica udruženja, kako bi ovaj proces i rešavanje pitanja nestalih lica opstao i ne bi došlo do zaborava. A ujedno bih i rekla da mi je i čast što sam i deo ove, pa rekla bih isto, nikad ne ispričane priče, što sam i deo očuvanja uspomena na prošlost, pa nažalost svih onih koji nisu uspeli da dočekaju svoju budućnost. Iako su prošlo i mnogo godina od trenutaka s koji ovi radovi oslikavaju, oni nam ipak i nesebično poručuju da vreme prolazi, ali da sećanja ipak ne promiču sa njima. Ako sad i sagledamo da sećanja su baš kao i ovi satovi, uvek tu u svakom trenutku, u svakom minutu večnosti, pa svih vas koji imate toliko toga dragocenog za pamćenje. Vaš ponos, dostojanstvo, nezaborav, nadanja, sve ste pretvorili u ove male ilustracije. Ovde ste i istinu i pravdu, što je vaše čekanje. Što je ovi satovi i ove ilustracije govore o tome koliko su to materijalna svedočanstva nezaborava. Pa po jedan tren je bio dovoljan mnogim i mnogobrojnim ratnim tragedijama da na tako mnogo načina tužno obeleže vaše živote. Ali vi, povrh svega ovoga, vi i dalje imate snage da pamtite samo trenutke sreće, a upravo ste to ovde nesebično podelili sa nama. Ako pogledamo sve ove radove, shvatit ćemo da je večnost kratka, da bi omogućila zaborav. Zato moramo zajedno
da uložimo sve napore da pitanje nestalih lica bude rešeno do kraja. Jer ne smemo dozvoliti da bilo ko ovo pitanje uskrati svakom članu porodice, pa bar bilo koji odgovor. Komisija za nestala lica je uvek tu uz vas i sa vama i kao što i ovaj slogan kaže, s ljubavlju ćemo zajedno da prekosimo vreme. Hvala vam. Hvala gospođi Krstić. Podsjećam da je jedan od domaćina današnje izložbe Crveni krst Beograd. Pre toga pozivam predsjednika Crvenog krsta Beograd, doktora Milana Mirkovića, da nam se obrati. Da bi se identifikovala jedna osoba danas, oslanjamo se na nauku. Da bi nauka bila precizna i da bi u dokazivanju nečega uspela, postigla uspeh, tačnost i preciznost koja se od nauke same po sebi zahteva, potrebno je vreme. A vreme u sebi nosi nešto što predstavlja realnu ljudsku patnju. U brzom vremenu u kom danas živimo, gde tražimo mesto i vreme za odmor, tražimo mesto i vreme za razgovor, pa pravedno bi bilo imati i mesto i vreme za patnju. Mesto na kome imamo pravo da se prisjetimo svega iz prošlosti i jedno mesto gde možemo se prisjetiti svih sećanja koja nam naviru često. U današnje vreme neke normalne stvari prosto su prostale privilegije, ali zar nije najnormalnija stvar imati mesto večnog počinka? Tu tačku na kojoj je sve posvećeno nama i sećanjima koje smo za života stvorili sa našim porodicama. Zbog toga je ova izložba, po našem mišljenju, zaista posebna. Posebna je jer danas imamo oko sebe 15 priča, imamo 15 sudbina i upravo te priče i te sudbine postaju te tačke. Te koordinate na kojima možemo da slavimo život i sećanje na one koje još uvek tražimo. Svaka ova slika jedna je životna priča i jedan je spomenik oslikan sećanjima iz života ljudi koje je oživeo naš akademski slikar, a utiske koje ponesemo odavde ćemo mi prepoznati u očima svojim i u očima onih sa kojima danas delimo ovaj trenutak. U ime Crvenog krsta Beograda želim da se zahvalim prvenstveno porodicama koje su nam dale priliku da u razgovoru sa njima upoznamo njihove najmilije kroz sećanja na život koji su imali sa njima. Takođe želim da se zahvalim našim saradnicima iz grada, saradnicima iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Pedagoškom fakultetu, Pedagoškom muzeju, jer zaista smatram da je posebno što se ova izložba upravo odigrava na ovom mestu u zgradi koja je izgrađena 1836. i koja je prosto najstarija zgrada pripadnik klasicističkog stila. Hvala vam još jednom u ime Crvenog krsta Beograda i nadam se da ćemo svi odavde poneti zaista posebne utiske koji će nas dugo držati u mislima o ljudima koje ćemo danas kroz slike upoznati. Hvala vam najviše. Predsjedniče, najlepše hvala. Poštovani, ovim je zvanični deo programa završen. Pozivam vas da pogledate slike koje predstavljaju fragmente života nestalih lica i pročitate njihove priče njihovih najmilijih uz zvuke kompozicije Španski ples u izvođenju naših mladih umetnika Mine i Bojana i poruku naše današnje izložbe Ljubav prkosi vremena. Hvala na pažnji.